Lagadla igcokama elisha ligadla libhekisa ngqo kuBig Zulu emini bebade ilanga libalele. Bafowethu asazi makonje ukuthi-ke yinto ezothiwani le. Umthandeni uvele waqonda ekhasini lakhe laphana-ke wabhala-ke inkulumo-ke ebhekisa ngqo kwinsizwa-ke edume-ke laphana-ke kwi-Inkabi Nation noma umphathi we-Inkabi Nation uBig Zulu. Ake ngiqale ngibingelela abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani-ke uma uqala ukungena-ke ngicela wenza ubulungiswa-ke ucela sele button-ke lika-subscribe-ke ukuze uthole ezinye iy'ndaba-ke engizokuphathela zona-ke. Ubhale-ke nanka-ke amazwi-ke umthandeni-ke igcokama elisha uthe luphi-ke ubhadlane-ke nobuso-ke obukhulu-ke obungathi-ke unyawo lukaMtebosha kusho igcokama elisha lisho uBig Zulu. Siyalazi leli gama ukuthi ubhadlane-ke ukuthi-ke liqanjwe umthandeni-ke ebiza ngalo-ke uBig Zulu-ke laphana-ke uBig Zulu waze wangena ku-live impela-ke laphana-ke ezama-ke ukuveza ukuthi-ke lento-ke imphatha kabi. Nangumthandeni-ke ephinde ebuye azobuza ukuthi luphi-ke ubhadlane olunobuso obukhulu engathi unyawo lukaMtebosha. Siyamazi uMtebosha, sikhuluma ngohalakasha-ke lwensizwa-ke ulutho laphana-ke olungicabanga ukuthi impela ligqoka usayizi mababuke lapha. Sazi-ke bafowethu-ke uma kunje bafowethu ayasiyazi le kuthiwa-ke eyinsizwa-ke ihlezi-ke ikanje futhi-ke eyamadoda ayingenwa. Umthandeni igcokama elisha umfaka Manqele engikunothisile uphinde wabhala-ke ukuthi-ke mhla ka-30 November liyawipha le-album yakhe. Kuyacaca ukuthi uBig Zulu ungomunye wabantu ozoyithola izagila-ke zasemdlejeni. Bafowethu asazi makonje olwakho udaba mbola semakhaya-ke nawo ungaphawula ngale ndaba-ke siphinde-ke sihlangana-ke kwezinye.